ka on mood impact hakan riu tadi ku jeliu arjar penriu kala yo ban pelong da kejingile kai jes apo parking lot penusla. Kani kejingile kai kepala penyaj da umukul bandari ubanapo kanong pa Delhi bat kakong yarisya tempuny bat kiwe de kibala wan ban yarap penbit hakatiga program. Kani ka program kepala stang na duman step haka prashi tengayay haka balaya don rengkat lang daw subdivisional officer jong ka penusla civil subdivision uba Kota Muarjri bat ka kong nangri khongdup kabalaya Krishan lang bat nakalyang ka nangri society ru klaya dan benta bat kiwe de kinong Krishan kibala no senyang hakani ka program kentup ya ka kun kur long try like kentai haka session ka ba ar pade laya wan ban dan benta lang da uba crowbox soklet bat ukong san pade uba rabok tensong sa kiwe de kibalaya wan syakati ka program kani ka program kabalaya shim benta ka don ki kerdan yakun kata kiba kentup apo shipausnem katsausnem bat kiba palat nang ta ka lapli bat syak lai luit yaki kinong simbenta kilakot ha katiga sngi syakan riu paungut bat ki kerdan job kadai baningkong baar bat balai nalor kata la syak kedau kerpang yaki bariddu bat ki bahedu ban itu kerpang yaki ban pensilur bat ai kanam kaburom nalor kane kilayor ya kasong kisa kabala ai ngubha syakinong job la ban kedau bagi jingela kai jas apo penusla kala dai kasin ka baningkong bagi kena kin yo ban penpro ela ka jong ka jabing la sim kerpang ya ka jingong baka jas kala dai ka waina ka jingela kai ka badai ka sport jabing ha ka balakun bakata ka jing simrai ka basuki bat ka ban yaj da ka jing start kerpang na kakenhun jong ka on mood impact kalawan poi ha kathan bat kalau ai ka jing hikai syaki school bat deh po siling jasyar baka school ka baningkong kan priang ya kate ka jing hikai jas ha ka ba idon tang iwei nong simbenta kumta la hikai ya i bat ini kena iba syong ha ka class 7 kumta ini kena ila julit yakun ha po ki jing yalam jong kinong hikai jas iju job kaleng ki jaka bat ka basung tenat kalong ba ini kena kan thai iban tengen khong lam na po siling jasyar ila sajid ban mi khmat na gajala ban yakun ha national level penpan pause kidon ki jing ko hakabaya dai bat kasarnot sni kha ka chongi lakan taj namar ka jing bom dai kasarnot ka bala yo shwa ka shisnem hadin bala kha ya i nakalyang kinong hikai ki loong ba yamanta kidang yale ban penyo ik jing don kam baro hangne kalapau ka jing ai khublai ya baro ki bawan ban sim benta bat kerpang yo MLA ka thanyu ba prestun ten song ubadeu sembut menteri kejela bat yo Konrad ke sangma ubadeu menteri rangba kejela Ada tiga ni sebab adik kasih tak. Depend eh. Depend. Này bảo là con này mình to. Silakan aja. Aja mga temen. Desainnya. Ila ai jing yarap yangi yaki tiar ya le kai chess teling ba ke jing ai jong i ni kwa ken ban penlong ya kani ka tournament but dailing ba ka jing yarap bat ka jing Kirshan lam jong isa prestun MLA badan buram jong i bangi lala ban penlong ya kani ka program minta kasngi Rekublai shibun sa prestun wala pimdan hakane ka puan mentaru ipriang sobhai feeling ba kajing don jung isa rabok ani sa alam sai kani kajing kublai ti hakane ka puan ngin don ijing ai sobhai kania je isa rabok asa sobhai
ตีบนห้องคุณค่ะ Okay. Minmi nga layo ka message na ikhna baong miss nga nervous. Te minne minster ngaru nervous palat. Tangba dadep shiraun around te nga smubiang tangba hintia haneha hakmat ka mic ngaru nervous biang. But I want to say that this chess tournament is a learning experience for everyone, and with each round we learn so much. And even if there are 5 rounds in a tournament, by playing one game, every game makes us so much stronger. It increases our confidence, and just by playing one tournament, 5 games in one tournament, we are a different person. And as we play 2 tournaments, 3 tournaments, something changes within us. We are prepared for bigger challenges in life. And yeah, again I would say that it is okay to be nervous, just like me. I will not take the name of the child, but for someone to come in front and say that I'm nervous, that is also a sign of confidence. That is also a sign of bravery. To feel nervous, to feel anxious, and still do it. Buday malu-malaman we. Te nga ay kublay, but padiang brong. Ya I chief guest jongi bade nong nikmat nakaliang isar Preston kata isar Rabot nga padiang smubha biang ro smubha biang ro isar SDO ya I ba lari shisha khongthorem I ba khrao soklet ki nong hikai jongi I Miss Mary Rose Maupat, Miss Senior Lin Khongtiang, Miss Kirshan Dao Khong Maulo, Bad Iba Media Tindong Jingsawa, I Yapi Baro, Iba Lasha Snubha Bad Yapi Baro ki Nong Yashem Benta sa Shisin, Nga Padiang Snubha, Yapi Bad Kublai Shibun, Naka Benta ka Jingpillat or Jongpi. Along with this, somebody who's not there right now, Ba Riban and Ba Morningstar, and especially Khunkur Longtrai Laikin Thai, who has supported us so much and who has promised to be with us to do something for the community. It's not a small thing. We all are together in this, and as long as we are together, we will continue to do better, and I believe that's what matters. A tournament, an event means nothing if there is nobody to take part. We can organize anything, we can organize any tournament, we can organize any event, we can organize musical concert, but if nobody comes to take part, what is the worth of it? So we really appreciate, first of all, Peninsula Block, Peninsula region, that so many participants, 60 participants is not a small number. It's a big tournament even when it comes to Shillong. And so many of you players, some of you are learning chess from us, some children are learning, but we also appreciate all the senior members, those who have crossed school and still play. We are amazed, we are surprised to see how strong you are. Some of you have played against you and you have beaten me also, and it's not a big thing to beat me, but for you to be in a block, and we have some players here who are from remote villages where there is no network, and to show this type of talent from within yourself, it shows that the brain is functioning and the brain knows how to recognize patterns. So I will keep it short. Kublai Shibun. Isi kadai try kani kadai ka scene ka balikong ba yo ban try ban organize jadi ka chess tournament ang ni ko Peninsula. Nga kitok yang na kaliang jonga ya ka formation kitong tinggi. Nang ya cepat akan jingtrai kita ka bak nang la man ne sei ikun samla nadu ki happy birthday ke bangai I meta nadu ki happy birthday bidang ne ban yo ban participate bak nang la man sei
kun semla om tang nak dong kata jadi dari wat nak state di perkawai makin la ban represent nani banyak compete mo nak state nani wat haduk ke national level semua kumlei kunjuk ya ibak kerau balong ru presiden joka National People's Youth Front joka East Khasi Hills jadi orang pak kat baila benar kat nekor samla long kami long pa haduk ke balik semua kumlei kerpang ni pi tiap pon ba andala ya keren apo limba ke phone dengan wan kumu cigas pun kita cek kau cigas sehingga football atau cricket nanti kita program kita pair dan kita kau cigas sehingga akan dekat singing competition dan kita dancing competition kita nak kalian juga nggak sotu buat ngana nanti pon mau kau cigas sehingga ini nggak ngan lek kuno nggak menang lek jas jadi ngam sotu itu kuno bilakan kau kat draft usah sekolah misalnya ada hak casi ngasih lek pet tambang ngamla nomor balai kadang kawai nak kalian kejongan maba ngaim hak society wa musya ke bangim jumlin banyak cas apa yang ada ngaim hak society ke bala dan kom ka foundation kom kenika youth impact kebawan sekenika local ti ke jungi an ai ke jika ngatai ngar la anan kan ndai musya ngim don kini masuk ke man sibun batru kan ong pi kom ki kon hak beren lagi kon samla sim kabui kini yo pi ong ba pi wan ni ban sui ban ju kon tournament dadap la no lakut kat mau ke baru kadon ke cista mo uni chess player bertepet tamdu ke India ru kadon ke sedang ibu ru sampai hadu ke level mo hadu nolong chess player pau du apa ke parti berkoi kadon ke sedang bat nak kalian ko jing ong ipi sim ke bui kene nama company kong du ke bangai internet ini ka chess player nama pi la dingi sim muksa ki player football ki player cricket apa kielek kai kidon kaman train ya ka met le jok ba train ya ka ko ka khia la jok kom bam ba ha ko nur kom pla ban yelek kai ba re ha ki chess player ba kidon kaman train ko cumu cepat ko joki ba ken ma ko wei ki kena la ni ki brio ki badan ka cimut cepat ke start ka cimut cepat ke koi jadi kita ki bala ban nyalam ya ka ri ko kerja kan rio ha kata kali tiga ba itana Bapidan kementerian dia mau cuci chess cuci untuk ya kau ban. Dengan soto mah kalau kau minta kai chess hakon komputer kementerian cuci cepat. Nah karena apa bawan chief minister sini balik pet ya keciking jeri yang tiap mau penat nama kelah. Apa hakon jeriak dan tiga cungu dan wei kena bila kai chess. Kau perkat piau chief minister itu liam untuk lesen lewat. Lesen perliam yang chief minister. Ketika bong pi umpai perkat di mana nong kendong. Kiban nasional kendong yang chief minister berperkat lapas nado na po Amerika dok syak perlim hai tai kena te kata kadai kan kwa ban ong ipi kawe kadai ka cumut chief perkat ka copi tai kena em ong ba ngai dak ka chief minister te yok perlim tai ka cumut chief perkat ka copi ka put ka pabet ban ha kawe ka ru kalian kwa ban ong ipi ken mau dan kam ban tristok ba mi kwa ban i yiki kena ne bakit kiu om tang ke football, ke cricket, ke basketball, ane ke rawai ke siau, mentang so komen sibun ban sakani. Ban kalian juga mau pi kum baju Tremon subhan kalian ka imlang salang roket kam to National People's Party ngaru bakwa ban ong bin yes nok tilang oti. Manginyawat kala pelti na kalian juga government bakum do ginla ban pelila pelti yaki kon samlang ke jungi dang ni. Kipangila ban ketiu sejurong kibala banyak kon ke district level ke state level buat ladala yang la syaru ke national level kata kadai kebangan nak kalian juga ngak alu hadin ba ong tin dal ayo banyak kenduk lang dayo banyak keren bat ketika orginong ngelam juga ni ka on impact foundation bat kawe ke bakongsan pat nak kalian juga kolong japi iwe kan mau habak cilek ya kono ke kam lada kadai ke cilek kai ada kadai ke kot kre ada yang jiruai waktu jiruai kenal nadu mensiapa ya. Om day tambah orang ipi bangga haban krakot ngaj dengan krakot. Om day tambah haban jadi football dengan silakan. Kenal deh eka nadu mensiap. Nomor balik orang ipi kita. Kano ke bapilek nadu mensiap. Pinjok kait usok coba dijok. Pinjok kait kita usok batian hak kaji mungkin. But mentah kaketi orang ipi masuk ke mencibut. Mengayuh ikut yang ngakam expect banyak bon kat nengut. Nganang perkat orang tin pelong kenika tournament hapok pun selang ngat try kat nomor
kasan at pungut lada pun kasan at pungut ndai ngam expect bah ndo pungut mat I have berit kat ni lu layo bani simuta tekan ni kadi kapurom jong than ji tekat ni ngot piadon tekat no tam mo pina pi kin pungut lada pi pele jimot sisa tres tom pele jimot akabai di bukan ka chas anget ba ublei ulku ma ublei ul yaidon kat tapi bat lu kumju yaki kemeki kepa kat kibayala bandar kat nekot aku apa no pi pensiun ni lagi jong ko ma teng don cuba ong ba kau tilak banong kat chess tadi tengah jilak kai kau rambut tadi kejilak kai football terkeret tadi kejilak kai mereka mau mentah mau pi kini kendai cu tengah jilak kai kini kita kilat kama jokpo di national game pun ha kaba nakaliang ke government ko mentah no mari kilak bangun rak medal lada kilak bangun rak medal nyok kap soka kata kali kat target ke jong ke government balik ke hukum ta bak kuat ai kam soka maka kuat ban ini kon semla jadi tiu bat ngak kuat ban oi pi kum kiwi kpa pensilur namar ba hakawai kisni ini hi boy pi kin selong kita ki star lan kita ki lur jong ke imlang salam ini ke non rak burom namun tak kalong yeng sem ngan so ai ki ko mai ba bon sin na kalian jungi mi kpa ni omba wai wa umnang kat kuat mo wai ba bet ka pulih kuti la su kan bet ula long zero kena kata kadi ke bakla ba kata ikna ho la kilak ban duna ka pulih kuti ru rei pet ya ka sap pujuk upas halu utiu ai men siem ya ka no ka baki ko ju pi ki le haba pi I ba ka de ka ba la da ka de ka bas neu tengah ru ala ban pi wat ai la rei haba ki le ya ka no bentar ka ba ai men siem man ka ba khadu om tang ka pulih kuti ka ban rak borom ki sem wat I players ru di ban rak borom ki ka sem ki no ruai di ban rak borom ki sem keleng mo pi rei ka e ka kam ni haban pet ya ka jing ha pet pat ban ketiu ya ka borom ka ko ka dok than jungi dan kalian juga kalau bukti Kaya kabab ngakan mau perbang ngapek iki ki serial Hindi ki serial China hapo mobile but kum hak itu ki serial ngayo I mano bele kai kini ki jele kai board games if not chess ki pat ki games mano ba siya ele kai ki bele kai hang to ki dai ki CM ki patsha ki menteri malah kadai jong ki CM Dakar ki CM Mongol snagi CM China bat kapan phalang ha ka jing jonga kani ka game ka bakile kadai ka game jong ki riu khra tengkat pinyo I ki mara o ki film bakile kai chess lain no standardon kino ki genius mo genius mut kini ki bala khamtam kani ka jing mut jong tengah orang balai bagi saya pergi untuk hadir dengan perkat imat namar begitu ki yale atma ma kawai ka iman kawai pat ki saya yale atma ban habe ki yale atma ka ai ka bagi don kam bosum tho kalong ban tip lupa utai nung sumun jangala ni utai usem pat syana katai kawai pat ka hima unle ayu next kasinjam jo ka ai ba unle next dan kata-kata banet kan ni ka jabieng kiale da kini ki board games bat nga tharai hakani ka board games phi biale ka khanta magani ka chess kamut bana ba phia itu idai stok ipon ahmat tok nang ta ikulai nang ta ei kerteng to am tip nang shui bikia bo nang to dan re ka target kadayano ka target ya usim ya utai bale dala de la le mutu usim la job de nam dai tambah lara pimpay tang ya usim ya kini kibarit ang ni pimpay bakala kumiyat bakala ya mo dan kata-kata pihak ban pet bah pihak ban bisar pihak ban penet ya kajumut jong berkat jong pi ndai ta sisnia tentang ar step light step south step tentang hadu shipau arpau step ro pihak berkat apa long kumbele tmah ndai bakani ka penet ya kajumut jong berkat jong pi kaya rap ya kane concentration jong pi mano ba yalekay man kasni ang nirakti basi yalekay man kasni haye ang lani bano ujo yalekay man kasni sisian lano sisian kano sen pilekay ang sitayo ha arsen sisian sitayo
Kita ki chessboards ki barit. I don't know whether they have chessboards at home or not. This, mostly all of them, they have the chessboard. Dia done chess, you here? Done ma? Sana practice na kapo sa kapo. Namar ba? Kanika game, kanika chess, kapag mapipi smart banyalekay mo ta. Kanika doon ka world competition bro. Disuto pang world competition, kamu ka competition baru kaway ko patay. Kila doon tangki cap ki bang iyo ki grandmaster no po India. Mo ki bon ki grandmasters. Ya kini ki bala kham tebe bah ki on ki master ki grandmaster. I don't know whether they have their own hierarchical stuff. But tangba ngaku anu barang ni napi ini miteng no grandmaster hakini ki sinam ki bang. Kidon ki bele kai slow don teng bamban bayele kawai ka kiem bampor asni laisni namar baya perhat. Mo nama biak perhat teng bila amu mentah bila i utai lamu aperhat utai umut kumno asni laisni ro aperhat tenrei pihak ro banlong ki baya isya apa. Ka patience ka papidon kani ka jingjai jo kamun se ma bom kerke ka perlong ya pi ba pinla ban pek chakmat ba kani ka lenti jo pi kansu. Mendai tah kachas kalau ka jing im kunju. Mo ha ka jing im jong piro mendai ba pilek turmur mendai ba piyai pihak dapla. Ka im ba pidon chakmat kalau kachas. Ka im don hantai don tu king tu se hang tu badon kamban kada ka target jong pi. Dah ka jing im ro pidai bandon lagi dakui pat ki target tiba ma pihak ban ya da ka jing soso. Ba pilek ka ya kachas ngatharai pi perkha. Dan umdai people like jingmut nakata-kadao nda pijok subang nen korba job dele kai subangan mentaya ka target ha jingim jong piro long kumta perkhat penlet jingmut concentrate ang to ya kai ke ba pimon ya kai ke ba pikwa ha jingim jong pi pila be banyo ai tenat angne bakidon ki hebarit kibon bah kiburit pela ramba ro aji ki area jong ki ba slotenat ban leches Kamtam lele yang kuat banget Minit ay wah. Kita i bariban i thak daka English hang ne khang ban fin kam suthuk ha ba mukul bariban give a message to you and I just read, okay? So saman pulih ka ka city ni bariban mo. Diam. A heartfelt expression on behalf of Shri Riban Roy Lang Linda, General Secretary Kunkur Lang Tralekatay, Ratchabong Kharibus Mship. I would like to extend my sincere gratitude to you, Bak Mukul, and your Unmute Impact team, and to everyone who are being here today. Before briefing us, I want to explain about the Khasi community. The Khasi community follows a matrilineal system. In this system, lineage and inheritance are traced through the mother's side. Children take the mother's surnames, and ancestral property is passed down to the youngest daughters, who is the custodian of the properties. And men still hold significant roles in the community. The maternal uncle plays a role in decision making in the family matters, giving advice to the younger daughters in managing the ancestral property. He holds a decision making power over the clan affairs. Religious ceremonies and rituals conducted by male members. Men hold important roles in the traditional political bodies known as a Darbar, which means a council. Therefore, I stand here on behalf of the General Secretary of the Kunkur Langtalagantai Bariban Roy Langlingdo, which are the guardian and custodians of tradition here in Ratchabong. Besides the cultural heritage, religious rituals, we have ancestral heritage. The Kunkur Langtalagantai clan is a powerful example of tradition. We're a matrilineal clan and we stand for a strong community bonds, cultural rights and heritage. We ensure the unique traditions of Ratchabong community is preserved. We champion women's empowerment, and this is central to who we are, and we led the development initiative and work hand in hand with our local leaders or traditional political body. So previously, the Kunkur Langtalagantai consists of 12 clans, that is Kongmola, Kongbopang, Kongtani, Kongja, Kongsja,
Khong Laha, Khong Kenta, Khong Det, Khong Shre, Khong Wet, Saklet, Khong Tao. However, as of now, we have only 8 clans because 4 clans disappeared during the previous war. It is surprising that in religious rituals, we call and respect those clans who are longer among us. Those clans are the following: Khong Laha, Khong Kenta, Khong Det, and Khong Molo. We are the guardian of the most of the land except the private property or private land in Ratchabong, Kharim's Imship. We do not extract heavy tax from the local people, but nominal donations annually collected in cash or kind of conservation of our religious rights. On behalf of the collective good of the people, as custodians, my duty and responsibility to protect, preserve, and look after the right wisely, so that it continues to sustain our community for generations to come. So in our way of life, the land is sacred. It is the foundation of our identity and survival as per the norms in the matrilineal community. I cannot sell or leverage for my own benefits because every decision about how the land is used must come from the people through our council known as the Darbar Long Tribe, where we discussed and agree together. So my role is to listen, to guide, and ensure that justice and fairness are maintained. I led not with power but with responsibility. One of the greatest treasures of Ratchabong are the living room bridges where Bak Mukul team and the Heritage Committee have been trying to preserve. And they created a training weaving the aerial roots of rubber trees across the streams and valleys. These bridges takes years to form and strengthen naturally over time. Standard symbols of the Khasi people, respect of nature. Each bridge is a living, growing structure that represents generations of traditional wisdom and patience. So what defines Ratchabong is not just landscape. It's the people who want to preserve traditional skill, values given to them by ancestors, so our community live in harmony with nature. It is a community that want to grow without losing its souls. It's a vision that is rooted in our land. Thank you. So we deeply appreciate it for your invitation here and accept my heartfelt. Thank you, Kublai Shibon, Bariban Roy Lang Lindo, Good Khong. Mở tới cái jing snow của trong phi là cái jing one trong khi này cái long có bắp la đấy hàng này bỏ bên slide trong này thì phi snow cũng nấu phi cũng bay trong chim ta Ngada snow comment sisa ma ayu kain la organize kini ka chess competition ta bensla balong sisa ka balong pula kani ka caka jungi baingla benta ban la ini ka chess ma bun bha ki video sini ki John laki sap ki phong ban la ka chess ban ka jing dolat bun sin gimla ban ni laki sap ban sengu sisa hadu kata-kata ka animpak pengalaman ra ini ka chess tournament bensla play ki sibon ba cái jing mình tôi cái lệ sẽ cái bạn đã cái jing don trong cái game mà jing tôi kalong sibon pa aba hagaba kamtam ki kena rit lay ba la kham rit ila yo pan i la kisap em kham kloi kham kamut banong kidang kham rit kumni lay la pan i la kisap kalong sisa ka ba nang ai jing tôi sisa ki ki jing im ki ka ba chmat pis tu hatu kadai ka spot jabing kumbaki ong dei te hatu kadai sisan em keleng yung phi kum ng simenta oi ken gadai ken sport jabing lamal along ka ba pendon kam sisai ka jabing tuni pangi hap pandai perkhat kison pha so ban le ke move ni hap ban perkhat kadai bikhi kum tu kalong kumno kadai le kum tu kalong kumno kadau along sisa ka ba mentoi tam ta ka ba kamiet ka jabing tuni bain la balong sisa ki brio ki ba kam jai ila balong ki kamentoi sisa kam tam ki brio ki don ni ka ki jing jajing pang ka kan ong nak ada tharing pang demensia karap sisa ma ki brio ki badon ki jajing pang ka rap sisa ki kena jing ga kai tang ka gedu ya ki brio ki badon ki jing pang lu lek ka game dama ki sisa balong ka ka ba pendoi ku boleh shoot ta biang portrait Di minta pa din ang silajang baro at sandong pagkakirdan kabaan.
but Okay. Look here. Ding, nakuha ka niya po ini itan ha. Ide iwe na player iba. One, two. But idan ka jinglong bala rang ipa bande baki rang ba ru emju ang balai nes ipa le barang ba isu le de job darang ru yang bet. Ding ka jinglong jong i ka bali kita ru ka ta Shua ni penong kawai ke tournament. Tam kawai ke game ru iklan job iyo kan no zero. Te mentai ke sini iyo kan dia kan ni. Te pet ke jing trai shitom. Dei lada pi dan ke jing trai shitom wala pi lada pi dan ke jing nan jing te ru la ban koi shaka thong. Dei ne. Te pet nuksa la i ban mentai kan ai dia ke jing thakti ye just them sai ki te. Congratulations, Paila. Ban haka kedan ke beningkong, ngin khad ya i John Sterfield do. I John Sterfield dan Disney idang ol dan lado kakti na kakjan ne. Kendai benda kasni pada yo bajang kang dir bat ilayo ya kan job. Congratulations, John Sterfield. But the choir banyak ban I John Sterfield idai si para bati ithan. Hapti na kudenta jengki. Batu idai si para bat itu youngest player bang iyo menjadi kentai baredo. Tebet isa mukul ila payat po yang ngapa ong ba? Bet yang John Sterfield wala da ulah dia bahkan du gani la la do andai kebetulan kemar sedang la ban job dia nabar katang haba pidot ke thong bat ke jing thrang pendai ban island ya ke ai ru ban pen long ka mau uken ro lani kanu ka jikin ke bad kut no nak benta ke thong jong pi sama no pahawan ke pada sama ai no sai ni kan Congratulations, boys. Can take under 14 next time when I have teen and say I'm Harshon, iyo ban, way hakak kedan kemasau. Hakak kedan kebalai idan jadi Ilyas ya, ding do. Dua bangga khmat. Hakak kedan kebalai Ilyas ding do, ding do. Hakak kedan kebaan idan jadi Sea Cat Star. Sea Cat Star. Sebentar, kita belum nikah. Mana balang gas, mana macam, mana balang nikah. Banding bar. Banding bar. Dia bentar nikah jadi champion haka open category. Banding bar. Congratulations.
बट अजीब आ रहा है ऐसे लेगा फ्लेयर आएगा थोड़ा ऊपर से कैसे लेगा आई लेवल पे फ्लेयर नहीं आएगा ठीक है मिलेगा सही है ना ओके बट पैर नहीं आ रहा है इनका तो वे स्माइल Ini balong balai, baat, basau, pasat, boleh sebut, dan ada rasam buat tinggi yang semua. Bisa dia suri. Congratulations, Mita. Ayo. लैंडस्केप ही लेना चाहिए मेरे को तब से Okay. Come on, Nathan. Top kijang. Kentin jo. Ya, penting jo satu yang dak. Show hak plastik, pagawan nak school, ada di government school. Terus penat banget job dia kena turnamen. Pat play yang miss besar, memilih kaya na bangan la ya kacas kim miss besar ngamdon ngiru. Thank you so much. Congratulations. Nah, kat ni semukul tu soha ban yang lang ni. Okay. Mukul also. Oh yes. Can I also be in the photo? Sure. Go ahead. पहले ही आपको स्पीड लेगा Okay. So, Ablaye Shibunsa, bentar tak kira banding in juga keran tan ni community keran kambon kenten kas ni mah. Jangan boleh kita rasa gaya dan lang ni. Sam, kalau ya sam putih lang ni, yang boleh di organizer, kalau kita gaya dan ni experience kalau ni, masa tu nak pengalaman kena ke turnamen beliau, kayak mana lagi? Kalau dengan ada sistem dengan sistem itu benda jauh lebih lama. Kita jangan dibanding wah, kenyang. Awan nak sekolah kasih namudan. Udah sih boleh. Bahkan long ya babin ban senselur ban ainin sim ya pi ba penang le bha shushu boys and girls listen snap ngaken ben bakani kai ka ban jam enta kadin katu kan ni miden kan ya rap ya pi ban penselur ya pi ba pen boot ya kai ka sap jong pi ba ka sing thang jong pi hakani ka por ngas ngokumen si ka dei ban pentip sya pi ba isa ra bok badan buram jongi ila kloy ban yarap ban le kam ba pha na ka benta itu I player kan thai ba mene bangi ai award kan mau ne I ban pentingan khong lam te isa I kwa ban isgo pha ban ai jing ai so bhai I ban kershan I na ka benta khnang ba illa ban mi khmat biang sai sisin na ka benta ka mi khalaya dia hakani ko pon nga khat ya iban ba di me ipa jung I banwan sini sakman foundation kembali layo I mana ibuan clear sudah tangkap ban tangki ban tangkir yang kong pi ke dia chest kam dai chu
Kemudian kita tangga kita kecil kai, mereka dia kawin kilat. Ban aikam ajam di pun sebelah di dunia. Nakanya kita adalah yo di sesuatu ban ini member of foundation pada itu seperti ban ngadap nak mensim kemen untuk kata bahawa mungkin marba nyimpat jiyo mau pun ketinggalan nomor bahwa di players football mangnya tanjung kelabon di players cricket kelabon lagi chess player mungkin nyimpat juga dia baru represent nak ketika sub divisional ini kalau ada ke buruk kemakram langsung man ai buruk iki pa ki bela ai ki kemen tiga jam apa senang jasa tang morwai yang nak kalian tipi aduksin mau new kentai kena kentai Banda day kiwi bentang thai barong i kenteli bisa ahiru bani. Mereka sok kuman sibun bat ai borom kiwi kipa kiba ki ai kamen sien. Dekat ketinya dan ketilang ke jopi. Bat ru ban la bat kentiu ya iban bat kumju ru. Ya ka foundation ke bala yalam nanti ini. Man poi hadu ke level. Istakadau nak kalian jogar oslo pakadai yang ni kumki batremon sumha. Bagi day banya snok ketilang ha ka ban donit. Ban ai kum kecing ai ju subha knang ba inang la ban kursi cucu ani ba la ban pentit cucu ila dia hakani kecas namar bala syai hakoi kesi ban nganget hiru lada talong kita ke national player namata tongka kani kecas nganget ka buram nikong kade ka jong kata jini pero ko ni soklo akan ma musya ba mi ba ai bor kunji kumubay player sapok ka nakari india Isong kulo berkat yung bangi di nongwar ni. Ini di nongwar so kulo. Dekat lutam lah dari iban lah sya ila ban nikmat. Siapa ka national level, ani ka state level, long ban nak ko tan jongi. Don. Iwe kena kutei babi ban yakun. Kadang nak kalian jonga persang kat bakot bor ban ai ban no senyang ba melele. Ke ke bang don kam nak kalian jonga ban nak kalian jongi MLA. Mohon nak kalian duduk pastor ni dan hati kejopi hati kejak jopi wajib selai buat dia di dan kampung kono pedet ni keluar banyarap banyano senyang iki dan kalian jangan ditang itai kiti ni angkin Imisru ngindon tangdon what umat imiste emotional pala. How do we even believe all the words said by Sir Rabo, Imis Yarisha, that somebody when put so much hard work without knowing what result will it give. Nobody knows that playing chess will even give you any result. Nobody knows that it will make you proud. But just by her own determination, just by thinking well, just by continuing, even it's not easy for parents also. Parents will say, what are you playing? What are you doing? But when we do something with full heart, this is how we all feel together. If one person does well, everyone comes together to do the best for them so that the community grows together. That's a healthy community. That's a healthy society. What a beautiful way to sum up today's evening, today's day. As I said earlier, I was so nervous. But again, just like the morning, ngam don kintin shu. I'm in love with Peninsula. I love the dialect. I love the Peninsula Kintin. And one of my favorite things to say, when I say this thing, it does not make sense to Khasi people or Peninsula people, but I have heard one word called jithai. And even though it doesn't make sense, I keep saying it like a slogan, jithai hokti. Yeah, jithai hokti. Because when I forget why I am doing something, I say this to remind myself that whatever action I take, many times we are doing something but then we feel bored or we forget, we lose our way. But then when I say, yay, jithe hokti, I remind myself what is the purpose of what I am doing. What am I trying to achieve by the actions I am taking. When I remember what is the path I'm on, what God is, where God is trying to drive me, what is the objective. When I remember, then I'm back on the path again. We love you all. Thank you for being here. Wish you good. Yeah. Thank you to you also.
Kamlong kabasuk yang ngiru tak ada mata kerjin kemana dia kata dan kepuan bang asal kumbak dan jing mentoy raga jing sa dengan sini asal kumbak lain nyawa sesunang kan bertanya yo ingta lagi bangsa berpiadan dengan tadi bisa menwe singa kumbak ngam kualat yo sesunang pada sekali ini mah nggak ada yang menjabat. Cái này có quan cả quả và điều ngơ với cái tiên này ban sầu bà và đoán cái tiên. Do you want to give the mic? Này con ai không lấy dầu lấy và là giờ đây là con quay hay con lấy con lên nhấn bạn bạn là bên trên bên ta cái này bạn nha ai của ya ini saya ibarat di kana tanti yang bạn quay hay đi udah buat bạn ya ini isa lo kalau kesannya na bạn ya ni baru lang dan tas mau banai lu ya ini isa ibarat kesannya na saya senjangan ai cái gì cũng đây ya isa ini ibarat kesannya na linh ta isa ini na ta quay kesannya nhiều buat hajing em cho nga Yola April kasi spon yang Elias Badisal dan ai ngô ya email ipa bala sengranang yang kali dapon but in kas no men sida day ba isal Elias ba ya dan kan ni ila dasyan yang but kakateng yang ka day iban ketengan lang khong lam kasno yang kasno ka day kasno siling dasyan ngalai school class 7 ke school jonga ke day Chilean National Presbyterian LP UP SSA school but tang di nay kuntin kubay